teman-teman, kembali lagi di channel Aditya. Bantu aku untuk memasangkan kepala ondel-ondel ke Upin Ipin dan Bang Jarwo, teman-teman. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go. Mengerikan. Mata dia merah sangat. Wah, si Meme teman-teman berubah jadi ondel-ondel berwarna ungu, keren. Wah, Bang Jarwo berubah jadi ondel-ondel berwarna oranye, keren teman-teman. Keren ya teman-teman, Bang Sopo berubah jadi ondel-ondel berwarna hijau. Keren teman-teman. Nice.